Guys, mga antag Carlan. Snack naman. Yummy. Yummy kaju. Ang snack tanin jo, Carlan with latik. Halakaon mga kabuhion. Ya. Huya. Tusle aron kabuhion. Ang nagbidyo labaw pong malibat di ay. Carlan. Netag ijas Carlan, thank you. Salamat sa pa-snack ya, dia. Dami kazo. Napay mo daghaningan ni kaya tingi balik ja. Di, adyo na. Snack tanin jo. Snack ta kertas na jud wala ditingu guys. Kertas na jud guys, wala ga jud lihu, wala ga jud tingu guys. Jadi tingu guys remedios wala ga jud tingu guys. Mo jud. Samot na jud sila kan kuanahan. Dami dari Lasti Santa guys dia. Shout out Ate Santa, salamat ka ajo. Nagsamok-samok miss imong bye. Happy Pista. Happy Pista. Dami handang Carlan. Ito guys. Ama ni snack. Snack ta ninjo. Snack ta di ara lamia ka. Focus ko kunin mo nga ang formal. Dapat day paglarot ato day. Isa ka buok naman eh. Guys, mga antag Carlan. Snack naman. Yummy. Dami kaju. Nga, wala may lubing latikon guys, kay gilugi ng yaya. Saan naman ni ron? Maglatay ka ta may gutro guys, kaso may lubing, kay gilugi. Pangwara ko no, hala. Asa ko dun mong tabata kay wala na dun mong apil ron. Kulipanta ang kamay. Nah, mau na di aron. Lamia guys. Asa naman to nobilino? Asa naman na abrihe? Tublirin. Hoy, nabilino ka nang hinibra dari na. Ano ba San Miguel? Oh, San Miguel. Hinibra di ay. Tubliron mo. San Miguel. Asa na to te? Isuso. Asa na na? Dinibra. Pundador. Dinibra. Kay pundador. Dinibra. Nagaji mga libat na ni maguna ron. Imbasi. Uy guys, dyan San Miguel. Miguel Hinibra. Pangtulak. O hinibra di ay. Hinibra San Miguel lagi. Gamit ng plato ha. Hoy, hugasin lang yung mga plato. Ano ba nagkaro ha? Kanya-kanya. Yan na. Tabog din na rin. Ngara lami ang maghangim na nun. Isa pa yung mukha ng kamote. Oh, kamote kyo. Order na mo. Kaya na pa yung kamutik yung guys. Ato. Hala, maghihugas mo yung plato. Or makautro pa mo. Potato. Sweet potato. Sweet potato. Yan. Para kay potato. Salamat sa tagbayan ng kabatan. Na. Si Santa di ah. Shout out ko ni Kuan. Ang bata. Shout out ko Gerald Balahay. Ang bata. Tuas Kuan. Kami sila sign out eh. Pinding. Kanang na ay nakluban. Shout out. Pads Gerald. Amping diha kanunay. Nalalipad na road kay. Wow, wala lami akadjo. Ni mama. Kamuti Q. Oy ni mama o. Awa din ni na mao guys. Utrohon kay wa na mao. Ay, sikan koan. Kana si Ja latikon. Okay. Oo, malatik na sa diha. So guys, aritas tutorial sa Kamuti Q. Inighuman mangimukbang ta tuwa. Majog na mo'y bahinda na nga tumanas mga jatutin. So guys, maglatik sa amidari. Kay iniglatik dani usa na mga ilunod ag kamuti. So pwede na gud guys kaso nanikit laman sila dari magutro tag latik. Diyan guys, nagutro mig dingag og Carlan kay nauwahi ang mga jatok. Siya mag-utro. Utro na magdengag, nagutro mig dengag para nila. Inga na mi ka mapinanggaan og mga jatot. Ipunda na ron. Diyan na guys, ag kuan. Inga ni di ay. Okay.
Suprituhon sa siya unati. Usa na po siya balikan og ingana. Susto ara man day ang sikreto guys. Sikreto. Dara day guys. Sakpan ang sikreto. Grabing lami akajo. Pastilan man katilaw baka tada ni. Wa man may labot na ni guys kay na naman ni tag-ija. Naka-reserve na ni sila. Na guys. Wow, ara lami Nga na ano di ay. Guys, pangantanin jud kamutikyo. Yeah. Ngantarin jo another ka na pud gani ha Karlan da karon kamuti aro lami agad ka guys. Sama ya. Ay ko Salamat. I love na dong. Sama. Ilaw. Kado. Kay ba na dai ko guys sa paggamot kamutikyo. Kay tuluan kong tisanta. Teng tilawan og madyo na ba? Kuwang pag madijute. Kuwang pag madijut guys ag Karlan ya. Para lami akajo. Pero naman namig snack og Karlan. Yes, lain na po na yung batch. Lain na yung mga anda ni guys. Kaya dari ipang tusok ng tisanta kaya roma. Mga sikat dito dani ron. Ipang tusok na guys kaya rong mag ijahay na laman sila. Order. Free to order. Free. Pero grabe yung bangaha yung taon manusok guys. Kaya grabing inita. Sus makapaslot-paslot yung taon ilang kamot. Pero ano lamia guys na Wow, ano lamia kazo. Yummy. Oh, lamia guys Atit naman ng 4 na. Guys, tagay. Grabe nagharang imna na. De Pondador. Double light. Ang kari pang isa, Embassy. Grabe. Naghanap na imna na dari guys. Yarong de malibat ni mga nanganganan ni. Dapat kopi ko. Pataban. Sama ni Pondador double light gihapon. Kare Embassy. Wow, di na mag-Embassy sa Bohol. Ang kazong novelenong ati kana. Di ay noveleno, di apoy mi. Di apoy isa paning isa. The Bar, grabe. Di apoy San Miguel grabe. Hinipra San Miguel. Di ay, guys. Asa. Syaro di mga hubog na niron. Bitaw guys, gisidlan nig tubig. Lami man sa sidlan kaya rang bugnawa. Kanina. Lagi wa mo lami ag plastic guys kay isa pa makadaot. Ang kuan sa plastic ipikto ba. Ayan guys. Wow, di ana. Palit na mo guys tag 10 pesos ang tusok. Tag 10 pesos kada tusok. Naninda. Dena guys. Palit na mo tag 10 ra ni. Dahil sobra ra naghana maning snack. Pero busog na ko guys, diya. Gahi pa. Gahi pa ki. Gahi pa na. Okay. Yan na guys, maglatik para iparis dar Karlan. Pero human na may pangaanda na guys ha. Nara may gilatikan na rag-utro dyan na. May giling agan og utro Karlan. Matik, tanong guys, matik azo. Kinugay. Ano dyan gamitin guys para sa latik, kinugay. Ayan guys. Lakaw na ati, Aida, kumpati. I-serve na. Okay, bye. You like this one? Ayan guys, luto na Karlan, narakalami kazo diyan. Karon pa man na nila Luto na, pero isang partner wa pa. Naraglatik guys, tiya. Mo na i-partner dadto sa Karlan. Ay, sus, di ara di ay. Na guys. Mga bisita na mga Amerikano. Wala guys, kay ang bisita Amerikano kay mauwa mong pud na mo kay di man kay Bob Bisaya. Oh, di ba manginusblit pag ilang ilong. Maginusblit pud sila. Kaya gawin manusblit man pud big in English. Wala manusblit pud lag binisaya. Sa in English sa latik guys. Magisa. Hama sila nan. Coconut syrup. Coconut syrup din na guys. So guys, maghatod miss snack nila. Anak mo nag-request. Karlan, Nuyan, latik. Mo na maghatod dadto ron guys sa mga. Yan na guys, ag kinakusgang latik nga mo ipang sausaw dadtong Karlan. Okay. Yan na guys. Yan na guys. Unsa saman? Okay, sige na, tana.
Tara. Na ay kuan na kutsara. Ano ta guys? Yan na guys, amo na rin Sa hatod. Amerikano kaon ba? Guys. Yan na guys, amo na rin hatod datik og katong karlan. Hey guys, you want to eat? You want to eat? Ha? Dali na. Pagtas na mog taro. You want taro? Say taro. Bispitan ra. Kaya pa? And this one is latte. Yes, that is latik. Hala, init pa ra ba na dre? Okay. Okay na? Ito na guys, mo to sila yung mga unto ah. Guys, Ito na guys, nahatid na namo. Bay manamin sa kudari silang sa amin. So at least, to ana, nahumana na tag-hatid. Mang-snack na rin, Jo. Mang-snack may kutroron. guys, mga untag kuan day taro kuno ni. Di na lata? Taro. Hindi na, nga na. Di sa tipam no. Carlan. Carlan, in Carlan Bisaya. pero taro day kuno in English. Carlan is nga kuan guys, color. Sa may violet, tapu. Purple. Purple ni oy. Purple. Ng violet. Purple ni oy parang social. Purple di ay, purple Carlan. Dada po amang Latik. latik. Ngarang kalami ka ajo. Among latik kay very pure nga coconut juice. Yes. Panja na siya guys. Puno. Ako dyan nagkumot na na. Pagod harap ako sang adlaw ng hunaw. Unsa aw, may gayuma dyan mo ron. Atay. Gaan. Dini pa kaon guys. Dini pa kaon. Palamon ra ni. Kanta kaan ya. Kato, tamis bud yun. Hoy, dama-dama mong nahun. Nahilis na gamang kinaan kanina ra. Nahilis na gamang kinaan. Yung nag-vlog guys, kay gikabuhi na ba? Wabay may dul-dul dari kay namatay. Patay na. Wala nila ipang lugpit guys. Kani may isa kong latte kay lan na. Bindaghan nagkabuhi yung daras karangi guys. Mo ari gani mo pagdaamog dul-dul ha. Dili sulaman guys kay upunuan, lisod upunuan. Liso ra. Padaghanan ba? Salamat sa snack de. Salamat na pura. Kabaya ya. Mas nang kura. Thank you very much. Thank you very big. Thank you very much. Thank you very big. Muli na mi. Dito ko nila ko pay guys. Salamat. Salamat. Salamat sa inyong vlog. See you tomorrow. Bo, asa na pud mi dali. Para sa amin salamat. So guys, kita-kits na pud ni ugma ug asa na pud mi. Oh. Oh, manginjik ba dito ito? Anta na mi guys. Bye-bye. See you tomorrow. Asa ba si Santa? Una na ko ninjo. Bye. So guys, muli na mi. Muli na ko dakoy dang Carlan dia. Tong Papa Gabriel.